Hello viewers, Amian Aji bi yati aina ase yati Sangtam Baptist Church ki free day Father's seminar lo ase to aji to papa kan sob ke phat khilabo koina church ko dom ma bichide phat khilabo koina phat sat paka ase to phat sat paka mano kan itu kan ase Amian ke dikhai dibo itan so base tan bishi gorom hoili bi iman tuk praina phat sat paka ase sabi to gorom time di hoili bi upai nai itan aina kam kore ase tar ke palam ya de na cho itu kan ase itu kan office te to tangor tangor kam kore oli bi church te aina choto hoina sabi to kam kore ase apne bishi tuk pa ase na Oi, oi, ayah. Oi to ayah. Si palasyo. Kevin Jabali tu mesti tu kasih deh. Oi to. Ina. Tamu pun nak boleh lagi. Cho. Ini macam boleh. Cho. Guru mana lama भी हो जाओ. इतना हो जाओ. Man mai ki kan phat paka bole ase. Debra tuk pas de to. Ali phat paka bole ase na. Aya cho. Tuk pa bo de cho. Pastor laga khorde bi bishi tuk dia ase aina cook kore ase sabe to. Aya abi. Ada jo. Bishi tuk pas de. Pastor laga mai ki bi sabe bishi tuk pas de. Bishi tuk kore ase de mo khana Ayah, sabi to. So, ito man di sabi sabji paka ase. Ayah, hobi, ayah, umantok pa ase. Sabi church to Kifridown Baptist Litro. Aji ay bula ase 8:30 bra. Ito kan ase. Oh, hai. Dan sob tuk paste. Aji yadi papa kan ayu lase. Aji yadi seminar lo lase na. Lebi hoa nai idiai pongcha nai 8:30 brase. Itu porta ho lase papa kan. Aji dan la seminar se doba. Kiman jun Kifridown de papa kan ase sob ayu le dibi. Aji bra father seminar lo ase de ko ni itu dikhai dia ase de amian la church to itu ase. Amian do China ko kure ase upai nai. Itu church ko tamo shukule papa kan je phat ke la bole ase. Itu bra amian la church to itu ase de aroma la church la compound itu ase sabi to. Udu gari khara kurin thaka itu la jaga de thaka do durja do tade kitchen ase. Aro pastor la kitchen do itu ase. Aroma la church la compound itu ase. Itu kan ase. Amian ki free laga vetor to sabi. Ito sob porta ase clouds pra. Re pichi to sun olabo. Mala KTB laga gari kan. Aro mala compound kan ito kan ase. Ito kan ase apnan je dikhai di ase. Hello achi karni to itu kurubo. Sati han tuk pa ase. Chain olop solop motok kurubo. Next day ami bra papa han seminar kan Nole ki kuri na jasi apnan ki update kuru di ko de ko na. Ito bra last ko ase bye.